Jadi pedek matoi lino tuh pedek mega setan. Jadi aja tayar makko betir model naro. Jadi ya asal itu mega setan riolo pak maromo teriolo minta setan. Oh liwa pegang nama kokoi. Te. Napa nih makokoi duan rupa nih setan. Angka setan matapa tahu, angka to tahu matapa setan. Sinina atama tepuna pungan ta'ala kai hadir iru pungan ta'ala na pujilat atanna na rekode cin na pugau nasipa karyurio apa angkat tu tau pugau decing tapi de nasipa karyurio bahkan decin na pagau nasi salah-salah na cecep pungan ta'ala ia maladai na puji pungan ta'ala ko decing ipagau na to si pakaryurio sehingga pungan ta'ala bangga na tapui asapta si bawa asan na ambok tayolo na malaikat asat tanah tapu pungan ta'ala na pasi tapu si bawa asan na ambok ta okoyolo na malaikat malaikat kroyanu anak na yanu karisi pakariryo pugau decing apa irwatun na melo ipancaji rupa tahu musawarai pungan ta'ala si bawa malaikat maka di pungan ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah meloka pancaji turi pancaji untuk matro Illinois maka dari malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a iya garo melo tapancaji pun tau si mata angkai maka solang okolinoe si pacolok darai wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak de pagahanagan na idi he angka kimaiya tuli angka bertasbih memuji mapakaraja lokuidi puang betul na malaikat ajaban na tapancaji tahu ia tu tahu melo eta pancaji tu pakasolang si siriatian si salah-salah si pacolok darah ajaban na tapancaji tahu jadi usulan na malaikat maka ajaban na mamadainai di malaikat dia nang kato maka solang dia nang kana dia to maturu rili puang ya apa itu to melo eta pancaji maka solam zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas telah nampak kerusakan di laut di daratan angka roca okko angka roca okko putanange yan angka roca okko tasi degaga pasalan na roca itu sangadina liman na mirupa tauwe liman na mirupa tauwe angka roca tu aja bana ta pancaji tau pun roca maka dia pun Allah Ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun engkau wisengi ya malaikat dia wisengi ko tar lu panca aja pak engkau wiseng dia wisengi ko ayah naro nakaji guru taro agar ni sepung Allah Ta'ala na dia wisengi malaikat
Ternyata maka di guru tar untuk ia rokuang kata pogau decen nasi pakariurio. Ia naro nasab pung Allah Ta'ala ro. Maka da ite gare deto na makka solamana, deto na si salah mana, deto na si pacolok darah mana, angka mato makanja, yanu anak na yanu asat tanah paude, yanu anak na yanu ketui yawe si pakaririo bicara agamaku, maringkalinga bicara agamaku, si pakaririo kronan kamakuaro, si undang-undang, si obi-obi. Jadi bangga pun Allah Ta'ala, na bangga kang ipun Allah Ta'ala yolo na malaikat iyan namana reko angkatongat tau makasolang si salah-salah si pacolok darah ita balik to si malaikat itu si makada ita gare puang makada memang aja tapancaji tau ita ni gare makasolan ni di kuang kata pugau adu masalah kolino itu si salah-salah si pacolok darah bendenge tau ipu ngalatala ilope ibu kurupanna ita ni puang maka dami mga aja tapancaji to maka solan. Tapi komade cingi justru puang ngalatala bangga ite gari muasai maka solang de to nak kua manang angka mato makasing. Ya romena nisa pung Allah Ta'ala maka dah ina ataku angke pogau decen nasi pakaririo maka ia kadar rajana itap puasan nasi balolo ngambo. Sini no masalah malabing kadire. Ia narwatu na pura ng kalinga pengumuman na pung Allah Ta'ala maka dah ia meloka pancaji turi pancaji de to panak kada tahu. Maka ni ini jailun rojail turi pancaji dia pada kada tahu ia melok pancaji turi pancaji untuk mator okolinoe mancai khalifah pangator. Jadi sinin na merasa turi pancaji merasa berhak monroi jabatannya maka da matro ilino gangkana angkana si di tori pancaji to iya tori pancaji na pungalatali si diewe angka maka da jenis malaikat angka to maka da jenis jin asam mamulan na yaro yasangi Azazil iya naro waktu neng kalinga maka da melu pungalatala pancaji tori pancaji matro linoe iya naro nasalai surugaro na lupa no okolinoe aga na pagau suju setiap sejengkal tanah non rimana suju degaga na sesa na saput tanah non suju tapi suju na Azazil bukan ibadah magena tania ibadah na sabak tania parentah denai suruh ku Allah Ta'ala na suju jadi amo tu palik suju ko tanya pas surong tanya to pak kasiwiang tapi memang suju na Azazil dia tanya me to pak kasiwiang tapi aga palik melo mi cari-cari muka beralena yaka mancaji pangatoro. Jadi purana nomre suju sini na tanae menrepe mangoko suruga. Jadi lo mi mala jasa ya san lo mala cari-cari muka agasan ber iya la mancaji hali pokoli jadi sini na lino purmana onre suju pura menrepe mangoko suruga. Takko Napoleoni Nabi Adam jadi ni. Angka baru angka turi pancaji baru Nabi Adam baru tahu modelnya baru jadi tanya toga haro
ia gamaharo melonala pung Allah Ta'ala halipa wah maricuro idi ia suju na ia ko ia tongangi te gangkana we makoto ngamaniha nalanti to ngamaniha pung Allah Ta'ala Nabi Adam menjadi khalifah soja ngapa Azazil sila dak bawa ka suju tanya to pale iya yakka menjadi khalifah kolinoe manang kaya Adam yakka menjadi khalifah nasi lolone pancaji tahu baru te magi nang kalina punggawa di tengah-tengah kecemburuan Asasil masuk ni pung Allah Ta'ala fasjudu li Adam sujud mana kok Adam perintah mana nih jingi perintah malaikat perintah termasuk Asasil juga diperintah semua yang hadir di situ dalam pelantikan sujud mana kok Adam perintah na ini pung Allah Ta'ala nama suruh fasajadu illa iblis maka sujud maneng ia dena sujud si di bawang iblis naniga dena sujud otero adalah Azazil ia natut na dilaknat oleh Allah isilai asanna dari Asasil mencaji iblis laknatullah alaih dilaknat oleh Allah nabacilak dak pung Allah Ta'ala magi nabacilak dak pung Allah Ta'ala perintah dena pogau onro caina pung Allah Ta'ala iblis salai suruga tania suruga onranna tau isure sujud natia tania suruga onranna tau isure suju nadina melo salai suruga aja murewa pe menghukum rong macailat da pung Allah Ta'ala tu palikana surugi suju na tu tia dena wad dimulai japi mau konrongnya iblis kamu dilaknat jadi tikal gare oko lagi suruga na iblis isuruh sujud natia isuruh salai magar pokok kumu pitan rute dong isuruh sujud natutia milo apu kilokor ai aja na tatajeng okwero lagi lelung jaja lalu haji nadeta milo sujud okwe lagi suruga isuruh sujud natia ilalung apalagi kok komopi tanruk te donge monro isuruh sujud nato de namelo namiki lokoro suruga ro aide okero lagi lalu beda dengan Nabi Adam yaitu si Nabi Adam alaihissalam lai suruh tu syukur Allah Ta'ala jolok monro ke suruga ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Adam si baku bainimu onrono jolok ke suruga onrono ke suruga wa kula minha rogadan haitsu si'tuma andre manang isinin na andre makanja ia mupuji-puji puas andre manang pilih ini mupuji-puji andre na suruga liwa kasinna degaga andre na lino pada andre na suruga andre manang isinin na andre mupuji si di bawah watak Adam wala takrabah hadhihi sajara aja lalu muat dape ki dua ko benemu aja muat dape ya to ajue aja muat dape
Ia saya ada perimoi andre mana mui ia basi dewa tiakoi. Rupa tahu itu pale penasaran. Egan namu halala cik dibayat tiang maka dai Nabi Adam na pudangi baini nama girona yat tiadi liwa lak dai kanja na kapang mahagina yero bayat si dia na halala menemu si saya ia baru cik dia yat tiang wih makan jalak dak kapang yero. Dia joko lino tu pale kiri-kiri megangi anu halalae na anu harange. Megangi anu halalae andre halalae na anu harange. Tapi yang kamu patau na puji lada anu harange kan jalak dek kapang. Ilo ramana sesa andre we cidi bayat yang justru iro non ri penasaran ro makan jalak dek kapang payat yang Poletoni iblis Mas MS Polekolino Adam mis semua sampai matiak koyan manri itu mak depe ketua ju ya tu Adam magai iya tu asan itu tua ju itu hold betulnya kekal ya komuan rei kamu kekal di surga. Jadi natiako manre natiako pungala tala monro ke surga mita. Jadi komelo ko monro ke surga mita andre. Maka tu iblis itu tak bali-balian. Anu makanja ina samaja anu maja ina samakanja. Tak bali-balian. Andre ko monro ke surga andre. Tergoda. Nanre tungeng. Tapi Nabi Adam na coba-coba mi nan recek de nak ada ya natung pay di orang ni mana boleh ko Nabi Adam mancai tigarro ni mak butuh ko pak nak ada ya positi Hawa de nak ada apa nama sisa ni dua mun rumah terutama maka di pungan latali itu ngiko Adam egan namua ule rokoman risi di bawah tiang dimagi upagau toy salai suruga Adam tanya suruga onron atau ya tiang ina pagau toy ilal luto poli suruga ya ini surum made salai suruga tanya onron na suruga tau ya tiange na pagau toy duan rupa ditanya suruga onron pertama ro tau suruh sujud natiyah yang kedua tau yatiang ini pagau toy oko lagi suruga yatian na pagau toy ilalung apalagi kok komopi tanru tedong yatian ni ta pagau toy milo apa ki lokoro aja taka tulu-tulu oker lagi lalu ko yatian na tian na pagau toy jadi dua tetapi ia Nabi Adam isur salai suruga wat dimunre wat pimang betongan na iro macai hapungan lata alok ko Nabi Adam tapi dia na pada cai nokko iblis macai hapungan lata alok ko Nabi Adam tapi dia na pada cai na okko iblis aga si salana iron Nabi Adam palanggaran mina pogau ia tiang mina pogau toy palanggaran ia koko ki lino malanggar aga hukuman penjara ia kolat tuh bebas wadi bebas masa jabat masa hukuman wadi lepok pemang ku penjara jadi pelanggaran apa kau bahasa Quran maka dai fahsya pelanggaran anu maja na pogau Nabi Adam ya tinggi na pogau tu ya jun maja maka melanggar ni itarungkui Nabi Adam okolinoewe ia ko bebas simatu masa tahanan na nrewamu pemang tama suruga
iyan namua iblis aga na pogau kemungkaran ingkar na tolak ipasuron na pungala ta'ala ingkar kemungkaran. Jadi apa bedanya ia Nabi Adam hanya melakukan fahsya pelanggaran, tetapi iblis ingkar mengingkari perintah Allah. Malah tu pelecai na pungala ta'ala ko diingkari daripada ipagawi aganat yang jadi itu kemelo paling itimbang. Malah pia tu macam ipungan la ta'ala ko deto mas sempajang na iya ko to minung anu pawaju. Apa ya ko minung anu mawaju? Ya ko to baki wad dimuki adam pang. Tapi ko deto mas sempajang deto setuju de gaga adam pangan la ta'ala pokoknya iya tu pokok de mas sempali pala pokoknya ingkar ya tu soe we. Sini no masalah lebih yang kadere. Nah, yang namuaro nama lakdak makar itu nabi tentang kemungkaran. Gangkana ia undang-undang tetap maka ada iblis dena wat dilek ja memang suruga Nabi Adam wat dimo. Kira waktu na wat di Nabi Adam waktu na toba. Apa waktu na tapoko linoy Nabi Adam toba to ngangi dia sujud masa sekali malera-lera we matanna dalam dikzaka maka ada itu we matanna Nabi Adam mancaji salo dena barani cenga menre langi onro sirina si di pelanggaran na pogau liwa sirina gangkan nasi terina letu mani natarima pungala ta'ala tobakna maka di pungala ta'ala Jibril no kumuaka ulunna ataku Adam podangi maka dawak dampangi ko matuk tamoko pemah matuk suruga kenapa maka dek iya iblis de memang Tuhan toba milau lalu ya tambah maka iblis pulau tarima ni narakon rohku utarima ni ang kami milau ko idi puang aga alenga umur malampe silampe lino aga mi pagau nakrameka pakatulutuli anak apo na ada matut nang kau sibang itunuk ko neraka milau mi tambah dena toba milau mi tambah alenga umur silampe lino itarima apa perilawan na iblis itarima perilawan alenga umur silampe lino yang dikatakan iblis setan laknatullah alaih itu demet toga agama tena tu digaga matena apa itarima kada alenga umur silampe lino jadi apa matu na mati asangnya setan iblis kok kama ilino. Nah setiap kelahiran manusia dan hewan tuotoi lahir toi setanna. Jadi lahir tahu angkat setan lahir olok-olok angkat setan lahir. Mati tahu dena mati setanna. Mati olok-olok dena mati setanna. Jadi pedek matoi lino tu pedek mega setan. Jadi aja tayar makometir modele naro. Jadi yasan itu mega setan riolo pak maromo teriolo minta setan. Oh liwa pegang nama kokwe. Napa nih makokwe duan rupa nih setan. Angka setan matapa tahu, angka to tahu matapa setan. Kayak bahaya pak. Kayak bahaya setan matapa tahu atau tahu matapa setan. Ia malah dai bahaya setannya mata tahu itu bahaya lah dah ia kau tahu mata apa setan magampamu apa iritana atau larina kemalampir to lari ya pokok setan mata tahu oh iya bahaya lah dai si bawa ki mandre ya semua tahu si baki mandre labak pimatu welanya dompetku
Setan itu lah bahaya. Sini nama masalah lebih kadere. Jadi aleng nggak umur si lampelino melo kak pekatul maka de pungala taala alamui alai umur si lampelino alai ataku tapi ia to mimulle malai ia de ini sengak te ia mimulle malai ataku ia de na jepui ka maka ia naro tugas ta di tau maringerange pekko batewe iro atanna pungala taala tak kalupai pekko carana na icalowo nama cawe oku pungala taala na sisa pungala taala beraja nalai setan. Apa kodena pakai ingat kasih sila surat taye anak tahe manitut tahe nalagai setan jimi pasti sepungala taala ye anak tahe bali bola tahe si kamput tahe may pasti sepungala taala aja nali setan. Apa panu panadena si sepungala taala mesti nala setan ini mesti nala pungala taala makada iya mulai mala dena si sang tapi si senga dia mulai malai iya natunah kada nabita marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi nigi ripallawangemu mita kemungkaran kaya sa kemungkaran itu kedona iblis isuruh sujud dena min sujud suruh mas sampaja dena sampaja nigi mita iblis isuruh sujud dena min sujud suruh mas sampaja dena sampaja fal yughayyirhu biyadihi cegah dengan tangan na niga rita jolo kedo iblis niga hirita mondri pitau lainnya isa bolai jolo we beneku dena sampajang ingkar kedo iblis iye bahaya ko dena sampajang ye beneku nalai matu setan nalai matu ko dena sampajang fal yughayyirhu biyadi cegah dengan tangan peko carana ia komatinroi waktu sampajan di demo pana moto cegah dengan tangan tak capu-capu otoki capu-capu otoki i capu-capu dia melo moto campak-campak pura capu-capu dia mau campak-campak dengan tangan pura dicampak-campak na dia mau pada melo agak sih pasal isi alengi wa ya piri matan aja si panting cedek na angka makan jala ada tuh kalau ki pasal lagi tembak-tembak wae iro ya ko dina moto dengan tangan anak dena sempajang cegah dengan tangan agak tuh si goreng ko anak dena sempajang iya ko pitu tau ni pak guru nih iya ko 10 nih tau demo panas sempajang barasa nih ko anak 10 nih tahun nadena sempajang pukul hanya sunahnya anak dipukul kode tersempajang tapi iya ko tapak guru mas sempajang waktu nomor pitu tahun dena tabarasa na sempajang ko 10 tahun dena ini tuh kota itai bawang pitu tahun nih titai mo pa de patapatami mengaji de patapak guru mas sempajang si panrasa ki batu ko 10 tahun mak pupi napa mas sempajang jadi pukul ko anak ya duan rupa nih ini gapiri tadi na sempajang anak pertama bene yang kedua anak ni gapi bali bola Tita to kapa bali bolata di nasem pajang. Tita to. Aja tuh kita pupu ko bali bolata. Sapa kilasa tuh. Nama kada nabi tafal yughayyir biar cegah dengan tangan. Nailita ro bali bolata di nasem pajang Wah, penafsirannya kalau bali bola cegah dengan tangan adalah diusahakan. Yusahai
ia kome ia panamelo mas sampajak bali bolata ko yalengi lipa ia panamelo mas sampajak ko yalengi golla ya resa usaha ia panamelo mas sampajak ko itanaki pandri coto katalumo tu tapandri coto magi tapandri ka coto bilo ka mas sampajak ki magampamu itu magi mangapa matana ni je ko bali bola aja titai bawang pandri coto ko mas sampajak tigre itu namanya cegah dengan tangan aja natapa masih ada dispensasi dari Nabi fa illam yastati ya kodemul lay baine pura ni capu-capu pura mu campak-campak pura mu piki wae demo panami mas sempajang anak pura mu barasa demo panami sempajang bali bola pura mu lihat coto demo panami mas sempajang fa bilisanihi cegah dengan lisannya kega selisannya lilana anggotana baineta puri campa-campa capu-capu repi wa dewu panamelo iero anggotana pada padanna ibu-ibu pas sampajang iero tasuru dakwaiwi majelis taklim dakwai jolo baine kue apa itu tuh kepada padanna ibu si ubi-ubi hebat tuh kepada anna tuh si ubi-ubi lo mas sempajang, si ubi-ubi lo mas sapari, si ubi-ubi lo mengacara, si ubi-ubi pokoknya ura usahakan iro dengan lisan. Anak kalau lo dengan sempajang, pada padanna kalau lo angke pas sempajang, kata tu kalau lo pas sempajang. Iro tasuru bergaul ro pada padanna, iro tasuru mubi, ia ko anggotana mubi masija. Bali bolata dengan sampajang maka bali bolata tasogi dengan sampajang sapa iro tosogi pas sampajang tasuru dakwai iya ko pada padanna cak anja tu taupat dia dengan sampajang sapa itu pat dia pada padanna ipa pada iro yasan lisannya tapi pura ni yobi pura ni galang demo pada mi mas sampajang maka nabita fa illam yastati fa biqalbihi ia kupura ni dengan lisan na demo panamelo apa angka meto tuje tu paling tau liwak kat dona bila amu pangaja ide to na mimengkali ngai angka tu tau melo mu bika masam pajar roman maka de benena tenan no akal cuk buku iya apa muloi kata-kata tanga benena masuk agai kenri bapak nakada labe lo pasa angka apa aja na pitok ko na ranjangi maka de pangubi tapudangi pale bapa maka da iya ko lawi pasa epe menge tasure pacin rolay ajena apa angka ro ajena de na bawe lo pasa jadi ang kamato tu pale tau nasalannya sangi pangaja iya naro nasaro na bita maka ya kuang kana taruntu maka masalangi dena milo pangajar me yo be dengan lisan iya naro fa bi qalbihi dengan hati ton rewa nama darari ko pungala tala we puang pole na aku atata de na gagalala pura ni usahai capu ni di ko lihat coto de mo pana mi mainga pole kamu bibolan nakal cubuang mak puang we idi manipuang alengi paturungan hidayah ini paturung hidayah pun jadi lo doang ku pungala tala jadi emil lo doang capak napi usahakan ijolo na pemil lo doang aja tapa tamil lo doang deta berusaha ya kuan kata tapa pemil lo doang milane berusaha pada sisa kuan kata milau anak puang alenga anak na depa nak bene Peko ya lekuan aku abene ko joro na pemilawana makotero usaha dulu baru doa tapi pemilau doa bawa dena dan keberusaha sini no masalah lebih engkar jadi reso jolo reso tamangingi nama lomo naleti pammasena pun Allah taala jadi
fa illam yastati fa biqalbi, ya kok dia nulis, maka dengan hati, dengan doa. Wadzalika adaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya kok dia tona na yobi, dek tona ya suruh pangajaki, dek tona na ilo doa, dek naga aga tepak kumakira iya lagi milo doa mani selemah-lemahnya iman. Jika dia tahu ni gagero kerisauan ngiro, iya kita orang yang mau aja ini tamatokro tuyuna sini no masalah lebih engkau dari engkau sih di napa upung ngalatalan nak orangnya mapa kasila-silang ni iya komarum idza ulqiya fiha faujun sa'alahum hasanatuha, iya komarujungan ni matu to milo ya piam tama neraka ipalepang ko pungalatala alam ya'tikum nadhir deme matto gahat gagat tau pura mampamparko malekko peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhir, maka dani bah angkasa puang angkasa malengak peringatan. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Angkasa mubika angkasa caloka malengak papakai nga lau pak balemi puang tani abangsa muji tu iwan ni maji tu masempak yang ilo semua bika te wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Lau podalal maka dah tani abangsamu nau tu supu pak bale lopomu salai nak tutukan kita angga te. Jadi kumakko iro ang kamu paling mubi ko ang kamu puang lupa balemi hatar no paling tama. Tetapi ko digaga po alam yatikum nadir. Di ito ka to pagay nga ko digaga pun. Digaga peringati ka. Wasa setia wanin na sinenge toli ang kapangajian ko kampumu. Masa digaga memberi peringatan nangka mamiraja tengka to maka juma itai baca kato bae aga nasang komi masigi pun maya lapangan mapak buti. Jadi pangajae peringatannya komi masigi iya rode na tamu masigi aya na romatu ro de na tu peringatannya okoro maka gangkana amo idi pasialaman amat to sini no masalah lebih kader. Oleh karena itu maka apakah enggak mana ki insya Allah ko kerja sama ki si pakaririo ki mapakai enggak ko decengi iya na purula da pungala taala insya Allah Pak ya. Saya demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.